may kan abalayan. Ipapasta ti agsalan, danggayan ta panagsala dagiti anak ta. Kararagsakan aldaw anay sangayan. Dua a puso indan agmaymaysa. Abalayan, abalayan, di kanto kag mauman. Mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay naranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta iso dati namnama, naragsaken na talina, nabungbunga a pamilya. Denggem anong anyan anak wataskan, maguyugoy liknak nuisem mo't may matanga. Rigat tuo ti pusuket maawan, sikawan sa bali nga inak pagraywan. Di mo kunay na tuy ayat mangikulbo, siksikat pagduyusan day tuy riknak in puso. Ayat kuala pate agnanayon ingat tanin, sana bareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga amurmuray dagito'y mata, ngay nisut makaagas mangyuliwat tuy kaunggan. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, ken isem mang pagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray painuag upong tuta, uray painuag paspasog nuda, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lalawagam man tuy barupong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, day tuy pusok napnuan tilindo. Nuni ayat taysaw sa pulen, adayuda pay lang kanyak anakem. Tano siyak tay kunam mabingag pay laeng, sumapol kat sa bali nga inka ayaten. Nuni ayat tisap sa pule, adayula unay ngemgu tigutek. Tano siyak tay kunam ay di ka, dua-dua entas sikan tulay, tingnak ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagukura. Tano puro sem madina pay oras, makel tay asagot ket man nasanas. Amok ading tay kayar arigam, kas may sa asabong aka babangluan. Inkan puro sen kada ito'y dakulak, katay wanag to adi malasanas. Dakes apanagem umanong day tagandat mo,
manuinas kain ka kadmang pritina kadagitoy ngaun unoy ken ka agumaw gawawa amwem nga tuy ayat rimusing gapuken ka tasika awan sa bali pinayawaman daytoy rikna apay apay day talaken agmayen tas mang dua-dua wenno impagarat mo sa arab rabaken ka saan biyag ko unasen dayta dua-duang taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man gayang ti agaya daytoy alubong anyan adayag di kaunggan anyan aragsak tuok tibiyag ket malipat Sipot idin siyak ti nagaya daytoy alubong anyan asanda kasman apag bukar arosas mangtedreksa toy kararumang sikaken siyak inta aging nayat daytatramen ragsak tibiyag ti problema inta malipat no sikaken siyak ket aging nayat naragsak tibiyag ken kasasad nakamaten tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siyak ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilagaw amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin akakapsat nga adat ito'y yabiyag ket no kastoy tiintay amin ipamatmat liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaak liwliwadi agresat ragsak adin kumarsaak